Zdravo svima i dobrodošli na moj YouTube kanal. Hvala svima također što me pratite i na vašim lepim komentarima. U današnjem videu pričat ćemo o System checku i koje su to pravila i procedure koje vi treba da ispoštujete da biste uspješno prošli vaš System check u Native Campu. Pre svega, kao što znate, potrebno je da koristite vaš računar, odnosno laptop. Potrebno je da imate slušalice sa vidljivim mikrofonom i HD kameru. Što se tiče kamere, ona može da bude za početak i ova koju, na primjer, već imate ugrađenu u svom laptopu, a već kasnije možete, ako se budete odlučili, naravno da nabavite i HD kameru. Što se tiče okruženja, odnosno prostorije u kojoj vi držite vaš System check, ona treba da bude mirna, sa svetlom pozadinom i sa dobrim osvetljenjem. Tako da to već sve pripremite unapred. Tokom System checka admin će vas pitati da se predstavite i proverit će stabilnost vašeg interneta u stvari i proverit će vaš radni prostor. Pitat će vas u kojoj državi živite, da se malo više, da nešto više kažete o sebi, da se predstavite, da kažete nešto više o svom iskustvu i pitat će vas, što je veoma bitno, koji internet koristite. Nemojte govoriti da koristite Wi-Fi, već recite da koristite LAN kabel. Što se tiče System checka, termin za System check nije potrebno da rezervišete, samo ćete se uključiti po rasporedu koji ću vam kasnije pokazati gde možete da pogledate. I to bi bilo otprilike to. Sad ćemo preći ove korake ovde na sajtu. Znači ovde proveravamo naš pretraživač, odnosno u mom slučaju ja koristim Google Chrome, vi možete i Mozilla ako želite. To je sve u redu. Ovde proveravamo kameru. To je sve u redu, samo nemojte koristiti, nemojte da imate neke dekoracije kao ja, evo na primjer jelku iza sebe ili nemojte da imate neke okačene slike na zidu, nemojte raditi System check ispod prozora ili ispred vrata, već gledajte da to bude bela pozadina sa dobrim osvetljenjem. Ako je to sve u redu, pritisnite yes. Ovdje ćemo proveriti jačinu glasa, odnosno zvuka. On se također ovdje odražava, kliknite također yes. I ovdje ćemo provjeriti također zvuk, da li mi čujemo ovaj video. There are reasons. To je u redu. Onda ste vi spremni, možete da pritisnite sljedeći korak. Ovdje također imate neka kratka uputstva sa njihove strane, da provjerite vašu kameru, zvuk i vaše okruženje, kao što sam vam već rekla. Obavezno pogledajte i primjer System checka na Native Campu, ovdje na YouTube odgledajte ovaj njihov video i ovdje možete da ih kontaktirate ako vam nešto nije jasno ili ako vam je potrebna pomoć, ovdje možete da pošaljete vaše pitanje. I ovdje se nalazi ovaj raspored za koji sam vam rekla, znači raspored za System check i demo čas. Možete odraditi znači noću od 2 do 4 i ujutru od 10 do 12. Oni trenutno imaju, kako su mi drugi ljudi rekli, puno kandidata, tako da vi vidite da se prijavite za vaš System check, odnosno demo čas već u 10, pre 10, da biste bili na početku, da ne biste dugo čekali. Ako vam se ovaj video svideo, podijelite ga sa prijateljima i možete mi ostaviti komentare i pitanja. Također, ukoliko želite da se prijavite za Native Camp, ja ću vam ostaviti moj referral mail, a ja ću vam također rado pomoći tokom celog procesa apliciranja od gramatike, od testa gramatike do spremanja demo časa i vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao!